Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jely Timungpi. Pininili paklang ponjiket Pekok Abu kitit. Prang si ing prim pen hon and si apre kabonaya dim krong nang po. Lanili channel subscribe lang atom nang subscribe dun ikta. La adak ke en bangke nirichi mun pensi isi si an si nili en pon lo. La pen akalara bangke yellow, green, white laki thoman si nili en pon lo. Apu na bangke richi mon bi pon po la pen ing prim krong po ahon ko an ma aprigitit me an ahon adi bisi tit check po. La pen ahon nili adak ke en pon ke akilok pli lo te ake eta pli lo la pen akilir da plilo laki thomsi pa chelar panchot pa jong sinang litum nang ning hang plute isi vera kalar le hom deta cho kedo anta lason si pun pon bom thit pon bom po la pen krong tang etlo pulu tang te apre bang marlem po apre ka marlem abang marlem het si paklai unang ji puthot marlem tang etlo pulu tang te athit abang thit chek nang po athit ki thit thang athak ahon abang ke pri thu jok nang po kedo ana prita la son si marlem pon po la pen thit pon po athit abang ke ko an ma nang tum kapading kapathi la an si athit abang ke bi pon nang po pen athit athak ahon abang ke kai ta pri pon ler nang po lila dak abua hon apan ke en ke ula hon akelo ake en lapen akile lapen aprika marlem ahon pen la soa hon apre along si hon ura hon bipo kira kabang vung het nang ji rak het nang ji lapen athit abang thit ni mate thit thom an binang ji na pen ing tip pet si la soa bua hon along bang si kang tip pa bong long dun nang po la soa bu ki thit abang ke sung che athema kang tip sung o la pen kapa bong long sung hoi kedo ana pre patala son si ahon bi pon po rak het po apen athit abang thit ni lite thit thom an bisi ahon abang ing tip bet po lapen la soa hon along abang si kang tip pa bong long o nang po ahon ki rak bang rak het nang ji jong si rak het he so wai hoi plo tang te la so hon ke chi jok plot po
joro lo kado kawea panta nili video ke lang kapat joda pot lasi kado kawea panta.